Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loomso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ki nongilam jong ke National People's Party haka arpu santari ko benar rempang arajar arpu kila pensyai baka National People's Party nongpo blok kadang bad kamsim la longru ke khubor ke basisha kumbalah kam neki katto kat nengut ki nongilam ki bala mino na ke party hadin bakimsim la yahab jingmut satya ye ke jing penbena kertong ye ke kong Magdalene Sau kami maulong working president jong ke NPP nongpo blok uba min makri bad kiwei di ki nongilam kila pensyai ba ka jingkam jong kinong ilam balami no na ka party ba ya ka NPP la khliap lama hanong po constituency kam long shisha ka badai naso kendit alor ka jimi jong kiri orang ba iba ong ba kila syai ya ka party min ka buat pada di social media ki ong ba ka party NPP hanong po kam don show kila disayut ke kane ka long ba bakala But kejimi jingki le sri kadai ka daw shmet kumong baston indai kejimi jingki kam kata ya ka parti but kam kata ya ka parti jingi kadang yai bantre but ni snup lungo hadu kata bagi no yalam jingi kum presiden baru advisor jong ka blok jingi jong ka NPP kilami no men te kedisha kene kadai ka daw jingki ne se dan nagaleng ipaiba hi tinang tre jong NP ba kidang don harun ta mat ke jingme jiki ki ong ba kila syai suat ki sei kena kelum le se de na daw jong ki hi ba ki ong ba kasarkar NPP kampek ya ki baduk rusuk ki syai suat ki hindai kene kamlong ba sya ka de ki dingle jong ki hi namar ba ko mangitip ba ka NPP jengi kala pun bonsen Kini yalam ni ban penbek ki kam ni kam sem jengi apa blok andre. Kini kini yalam jengi kum presiden ban advisor kim sunyo. Dene ta daw baga pat ka high command nang tei kali ai don kam kum ko board jong ka. Kiong ba kile kena lung ha ka jengi kam jengi. Andre kene kalong baga jeng le jengi hi kum pau ba pat high command nang tei kan le ai don kam ban pha ye ki bri jong ka sini. Dengan kum working president na pelpau hakane kajen hakane ke pemerintah rangkat pat ki para notri ki bayadon lang kumne kemut ki notri jongi ki dang ya khmat kum balong badon ru ki primary unit ane ki polling booth ki badang pun changa ba ki omba balik kala chumi gane ka kubor ba na kale ka parti NPP no po ki omba mdon chu andri kamdei benlong hinta andai tang ka jing sutu pakla kat to kan lengut ki para parti jongi let's say nak daw simet kamut kin 46 no ya ka parti jungi dia ngai mesim ya ki no tre jong ki parti NPP ki badon hapo ka no po constituency bat nak leng ki he bape ya ka district wat nam du mesim ba ka parti NPP no po kamut nang ne chakmat chen matangi hap ban lum banlang ban ni hap ban ya saman ki jaka ba khanang ba ka parti jungi kadang klan bat kadang lahiru ban penroi penpar hakine ki singi ki ban sawan hadu mentah nak kalian tunga kumu working president kamut ka kampadon da kaji sisa bang itip telong hapo kini ki teo ki bala kini ki benai bala dia ila don kaji ya sutu jimut but baru ki parti dedat nadu senior nadu president data nadu advisor jongi but baru parti dedat ki bang ila song kaji ya kenduk lang bat ka komat kalian hang na potes pro tendai telong baru akatu kesingi ki omba dia ada mana-mana boyok tiket nak nak NPP ngi hap an yakatkan jadi kita kata mo pandengo pat nak kalian jungi klemdon kano ka i ka jing ya lumlang dia hap jadi batak ka jing yo tiket nak po ai nak kalian tunga chimet nan yang kini ki parti leader nak sudah benom punya kamut ka jing tumuhi nak kalian kan po constituency bangi tu bang nu kandidat baya kun nang ne bobi benjo dei banong ba isu penmi kelompok yang kau nak jom kata kalau kaji wah nak kalian jong kini ki parti ki jong hab jadi bat kene ka jinjok tiket jong ka komat kalian kamu nak kalian jong aku working president kamu don kena ono bisnisnya kumu samla badon apa kelompok constituency ngadap dak kajing lungok hadu kata-kata ba kat kum ka
kubor kalau mi ke social media menin ba ke NPP kala khliap amano kum samla ngadap ke jing lo kum no wangi nyim don tik tik bi kam don kan no ke jing discuss advisor jongi ba CBCM udah weni ki no yalam ba menswa ni buram yu hendrai pause haba swaban mi swaban kran swaban lek kran kam untuk discuss ba ni kan sang lami ki kubar social media ba unmi no barok kalau ke NPP hapok ka nompok konsumsi ka kliap lama ngim pediang ni kan kadai ke jing syak alam bakla na ka san hajar ni don san hajar bot na ka zero balance ngila ponong ke NPP kadai ni don zero balance ni san hajar bot ngila don hendai menin kesni tangkap tu kan ngut kilidar kila ong ba ke NPP ka kliap Nyidang syania hapok ke jengelam jong ukonat sama UCM badan buram jongi uprestum tengsong deputy CM badan buram jongi karibo district kadai ke aspiration district ke basibun kikam begini banla PUC kini kini yalam jongi ha kita kisnam ke blalek nak ru kidona kawai ke parti kila khot kila yalam ini ban form ke NPP ngila buat hapok ke jengelam jong konat sama ngi syania itu kum kisamla hari mentah abang idangnya perkat banyak plan banyak le kikam sipun kikam habede berhapo ribo distrik kam tama konstitusi kejongi kam de kepur bangin ya tainya sepang ke ke bang ide ban le handai ke basul no tolong ba ka kubor ke bemi menin kum ki samla yang skam ke parti NPP hapo ke jengalam jong konrad usia mudan buram jongi nang ni sakmat ini ya treasure ham banwan ra ke jingjob ki samla baru ngidon bakti Sibun ke activities ngide banle bagi kerman hasan teli ki constituency jong Kariboy district ngin yo ka jing job house nam arajar arpulai ya treasure ham ngin don rengkat bagi NPP ki noyalam napok state bat kumju ki grassroots level ki samla ngidon rengkat bagi ka NPP brok